9, odnosno glavni vokal i bubnjar Brkova koji će večeras nastupiti u Domu sportova. Dečki, dobro jutro. Moram pitati, turbo, folk, punk, rock band, pa tko su onda uzori jednom takvom bendu? Pa evo da nekako to sumiramo, Nervozni poštar, recimo Vajta, Ramonsi. Znači jedan mišmaš sveg i svačeg. Pa da, pa nije sveg i svačeg, punka i folka. Dobro, ali mislim negdje se morala roditi ideja za baš tom kombinacijom. Pa rodila se u našim ludim glavama. Od kad ste skupa? Pa skupa smo od 2007. godine, negdje početkom tamo smo se našli i tako. Pobjegao je pjevač od njih, ovaj prvi, pa su zvali mene da spasim situaciju i ja sam onda se postavio autokratski i evo sad smo došli do ove emisije lijepe i ovog dana. Do tud gdje jeste. Gotovo rasprodan koncert u Domu sportova, jeste spremni za večeras? Jesmo, spremni smo. Mislim da će to biti jedan veliki spektakl i da imaš jako malo karata i mislim da treba požurit, kupit. Još stotinjak. Te ostatke, da. A tko vam stiže kao gost na koncert? Gosti su zagrebački bend Šanki, Kiša Metaka, dalmatinski bend ovoga i mislim da će to biti dobro zagrijavanje za naš nastup i dođite što prije. Otvaraju se vrata u 8 sati, u 9 sati počinje prva predgrupa i eto mi smo u 10:30 na repertoaru. Zagrijavanje čini mi se da vam ne treba s obzirom na styling. Ja sam zagrijan uvijek, da. Još ću se kratko osvrnuti. Tu smo se zagrijali u ovoj birti malo. Aha, dobro. Posebna tematika, da evo, onako nekako kažem poetski, traumatični muško-ženski odnosi su često tema vaših pjesama, pa znači li to da su samo muškarci publika na vašim koncertima? Ne znači što je najgore. I žene su, dakle, specifična jedna pojava. To je tema, to bi trebalo, po meni, jedna studija napraviti, reći? Ne, čak studija, čak i fakultetsko obrazovanje da bude za žene, znači fakultet za žene, ali da ga studiraju muškarci. Ili neki institut za muško-ženske odnose, da se osnuje s obzirom na to da jako je kompleksna tema. Muškarac mora biti pripremljen jako na to, recimo na ženu. Kad smo kod žena, ja imam jedno malo iznenađenje za vas, evo izaći ću kratko iz kadra. Naime, sutra je dan žena. Mi smo pripremili za svakog od vas po jednu ružicu, ali ne za vas, nego zapravo da ih date nekoj dami tu u prolazu. Idemo u potragu. Ali dobro. Da? Nema problema, evo ja sam već izabrao svog favorita tamo, pa može. A jedna dama, dobro? Vi? Hvala ti što si mi poklonila, meni sutra rođendan, tako da neću nikom dati tu ružu, daću je sebi. Pa onda sretan rođendan. Hvala ti puno. Brković će vas grijati večeras. Evo, Šemso je jednu ružicu darovao jednoj Zagrebčanki koja... Hvala vam što nas volite, hvala. A mogla bi doći i na koncert onda večeras? Pa zašto ne, evo, imate otvorena vrata, što se nas tiče. Ružice smo podijelili, dečki, hvala puno što ste se smrzavali s nama tu jutro. Ništa, sve ok, evo, sad te kreće zagrijavanje. I zapravo dobar koncert vam želim večeras. Hvala, evo samo bih još rekao, ako muškarac želi stabilnu vezu sa ženom, dakle mora znati da se u principu kad nešto skrivi, onda se ona naljuti i potrebno se ispričati. A s druge strane, kad ona nešto skrivi, muškarac se naljuti, onda se ona naljuti jer se on naljutio, pa se opet treba ispričati. Evo. Eto, mala lekcija od Šemse i od dečkiju iz Brkova. Lijep pozdrav iz Bogovićeve za sad, vidimo se skoro. Jelena, svaka čast dečkima, evo možeš im poručiti da je Vlatko Stefanovski rekao da je odlično ime za bend Brkovi, samo im fale Brkovi, Vlatko. Ne, super ime, da. Super zvuče. Pričali smo malo prije o koliko pratite zapravo i glazbu. Inače, ono što me kod vas fascinira, spomenula sam, svirali ste sa Londonskim simfonijskim orkestrom, s Bečkim, sa Skopskim, je li tako? Sa Montekarlovskim, sa Leipziškim orkestrom. Teško ih je sve nabrojati. Veliki simfonijski orkestri, da. Ono što mene zanima, vi